Shubor nakaslem jong unong san hima. Mentang ada hangne bani MBC jong kajawai sentral iba Andrew Shulai. Kajingwan juga bani kendu bani ba Andrew Kalong bani keren mentang kadang ya kini keliu keba kibriu kepet ki keren ni kana aku kiaj serum seneng sejawai. Ya kini kinyut kibala perlang sidaka hakmat jongka office jong deputy commissioner jongka West India Hill District hakmat hangne hajawai yang ta hakmat hajan jongka Thomas Dun College bahne hiya tumai. Ya kebagi baru kibriu lawan bercidaka ya kinyut nomor bunggal syum jaka bernyo. Tekumta hadin bagi lawan ni kendu ya kiri ba. Lawan ni kendu ya ki inosonuka kepala jauh menciki. Tementang idan hangne bagi MDC ni ya keren bagi halo ket kena kadau ba MDC ideru i CM beren jongka Jente Hills Termas District Council. Ting sunat ba i batai pangka ke District Council nomor haka PAL ni i ba kan District Council kan ngatlang haka jeng sa ujor PAL hapo medha ko. Ke kubrisbon ni kapor ke jompi kini sunat ban yo ban keren ba pin saya ni kendian halo kan ka PAL berkunjuru nak ke dau ba kini kinyut kiwan pan jumlah ban berat sabar jong kena soldier wai bala penlang cakap kan adu ba kata ko ya kia jadi pajba ba syumukan berpiba biya dia mai dai kan ni jingjia bo sor juai jong yang ni kelong ba siusi do kata-kata mar gini ba kibum ju jia por ni la stang mentrai sitong gumu pen ba pen miat ni kan no dai bos ngosi mentang ni la do ba bos ngosi do ni do ya buju yo kumba ya tu ifi por bangalong deputy CM 2017 ila persang ban kumno kamram jong di district council hi kumno bangin pen khoi bha ini di wa ge mo ki di wa ya tu ko poro wei la le ya te kesang syuri po sentuk siar hadin nang topat mensua kumba PU ngila pe cita wa mon kejai tu mensua ngiju berat ya banyak directly hantu pak wak mengecai direct pak wak mengecai tu parok tu go stretch jong go ngolong pejopo ta tu ko por ngolong di CM tinggal ikran ba municipal long anak tu ko por ngila kan ni galong go Thainwar area galong go tourism area ko tourist spot la astang ni breu kolong i jopo ba bandong ya ke jopo ban berat mar harut surok ta tu ko por ngi ong toy ni ya persang kumno bengin yele ban at least ban domi ni west comes kendiat tingi rejing let jurep itu kopor bat ke officer council ngilat wat itu ke jaka ben kam halor tu ha mo kecai sama orang tu te ngilala putu jaka kalong bulong liu tu ngan kali municipal pidon bisa tangban care bu retaining wall tigong kadang bisa dan tu ini pai 2017 ngilai sign itu agreement bar municipal bar ke yung tu ban national tu jaka te kata efforts ngila put hang tu gipor ta tu kopor dan hi jing thut ni gitu kato ni stong handai ngila pen saya ki ba pa direct hang tu jaka ko jubret ka kala long bes dia wa te satu pat salor at least ngila ker tin wal kam menca kam cengai sang ni marchan ni jaka te ha kan ni por ngila dep te ni dan hi ka jing berpatar nama tu agreement ni 2017 ke municipal kala kular ban Sina ya gelenti. Tahu ni por lockdown terai gitu ta ka dan hi jing mak pathar jang katu kan ni tip ni private ni risimet rona ni ben dengan municipal hero nuar ka jing sni trok kemna benda ni ka trok pois to. Tadin betul ka jing ja dan gitu gibreu no jong KSU di bawan ban persai tu ya jing pathar. Ngiro ni kupor. Marsin ni kutu kupor tu masih itu kupor ngala elum bat kini ramba jong di stong pokon susi jonga bat ngila le chodisi bangin ong ba kini ngala issues kolong bolong very sensitive sekarang ni kupor bangila dan mujing berpakar pan map naki dan nata te ai nak min pukho yang tu ngin sebab yang kan sesat tang tu empat escalate kini ke problem handrai kecing ya nanti ngaltip kata kalau so easy mendai ba air tu kupor. At that first instance, kata ada pernah iyo sudah pernah last the first protest jonggi macam jonggi KSU lagi sort hang tu problem kum escalate dong ta kini issue ban iyo handrai belum shocking ya kan blok shocking ya na kalau ba
Marsin khot gitu gibril ba KSU persya. Mereka itu senang lo tang language gibril. Mereka discuss bat ki padan jaka pat iu tu tang in khot iu. Mereka dan ngecing kan ba tang in wat jaka na suai. Kumpat biang padan ai. Kata motif ngala perkat kai jadi jemput banuat jaka suai. Hot min sedang kami banuat jaka ke buhar mian. Handrai keempat eskalate adu benta. Tenang ta la aila asdang manimi inang itu isnom nang tu nawai ro bijaka asdang kani ka komo apprehension mo jang gibreu ban long ayu ban umsya su ban berat ginyut keleng-keleng. Hadin betul ke ba persya di gibreu teladan bagajin pular na government ban wat jaka. Habempat dan suan habempat dan kini jaka empat dan betul perilan fil. Kumno bin wat jaka. Teman-teman ini kan question jaga motif motif kerkom penyaji kan ya kumno bikin wat jaka. Apa dia kan ban ailat suah tu juga jaka. Bukan mah ada ini kalau government kadang jingtemu ban set up to way ga proper waste disposal jaka apa you. Dia ban ayu kan. Handai minta tip kajang ngomong solusi mata na kumbangnya yoi ba kani ka municipal kelak hot ya ka expression of interest kino gibreu gi bakwa ban aja ka mata kala dep laran gibreu gi bela ai thai ka mo tip nga I'm not sure no more than 10 bela ai pasamit long interest ban ai gani tengla su tho bagila shortlist ha we ga jaka. If this jaka number 1 belum feasible, why not like number 2, number 3, number 4 check feasibility. Jadi kata prosedur bagi government dengan patipah, tanggalong ba kani ka pen isai. Kajing pen isai kani jing jang ni ba kipet ba kimdan so kajing syariah ini government. Ha ba kila kular gin sna ba kular pelai pet ba kim syariah. Namal kani belum ba kebun ba syukran dak tang dak tin. Ya ki jaka ki bala dai ban yo ro ladu ki jaka dai ban penpa ro ki jaka ban snash ko ro to dai ban ki dai ban don kata jing syanya ak ba ta da ba ta kim dari yo ka jaka don bru a jaka ro ki ba ki bun ki ba kim syanya namar yo ki cha thok ta jing don kam ni yang ni ta ga ong pet ba da Dok Honorable High Court la intervene namta ni matter la file PIL ni sunjuk ramas tong. Hadin pada kini ki pajba ki persakno. Te kene jaka har mata kan dei jong council ne jong no mata kan. Kani jaka ada jong council. Bara tu jaka kan ka behe maka jaka kan dei port council. Only a portion ngila ai ka municipal ban long dumping ground tu por. Te kani empat lagi tip lagi thang sekat no saci post nam ro to ka kadang long ni. In the meantime government kala sini. Mungkin ki pajba ki persak ni nomor ba ka sarkar ka klam kerba ya itu ke jaka. Keperluan ki pajba kan tu chawa. Kumbaga so to initial protest itu kedai dan ngajing berpatar. Ngajing berpatar kalau ba kelemban garanti te porpagal let kino kali lawan jaka step ki berat nasional ulung kan situ. Te kadang ni ngajing berpatar ngaruh aku pur kita tahu berang ngajing berpatar. Kadang ada pun koi untuk kapor. Haka jaka senang lenti bapa. Bohong tu temporary at least sesisnem arsnem meminta government dan scout kalian temai dan invest kata bisa invest senang kita nak baik ke kamu. Ti hang tu por ba pi on ba PSOE berka municipal. Ti atau por ka council kam dan pisane kumno ne ba pinchna ne dekai kada ba pi ayo ya municipal. Bukan dia municipal bi kalau ngelat dom por muswa kalau responsible krasim maka ban responsible dia kena dumping ni gini waste ni pon ni. Te untuk itu ki por ro ka su council ro ka karon kena diu jangka ki berlang haju ka jaka. Te agreement bekalong ba municipal kan sna bha kan ni kata jaka. As per the acts ki bagi rules ba according yang beta. Kila promise ban yo permission po Meghalaya Pollution Control Board ro kila hata agreement adon kita telah don ka kajing ya kayak gini ka kini ban sna pun bha ni kata kan don breu gate pen up tu tan gitu bro kim bayu
Terlagi sinatang kata ngai skem bagi beliau kin itang something kin pedih. Mereka kan pedih mengapa tong la le komni la bakla tingin pisna sa komni ai por ngi skem dia kan ne ki beliau menurut ni buntang kekeren dah. Kakam dan we itang kau itu. To tingin pai menta na marba kane ka jaka jong sel ka dalipa. Ti ke jong i pipa na marba menta i ha bakli break stage ke tan umlong nartiang ti nongkro ki on libret tambah storo ki persa. Dia tu orang di luar Jakarta, nang yok Jakarta. Kata kan baga om mesti bene ba. Kejing sian ya ki beliau ya kan ne kejing promise dengan ne government ki kemudian kejing sian ya. Jadi ni asyik dia tak kenal. Kimde ni kan ne tadi dengan kejing ke om pernah ke trust deficit. Kemudian so kejing sian ya kan ne. Nama apa bontang ke kiri. Nama ada example dengan pensna batang kan tadi dia tu boleh mengacai. Ketangan dia. In the meantime pat sna bha pat so ke jaka atau mai. Tadi sekira i kan ni beliau. Oh dah le hang ni to ngin ya sha ni hang ni rom le hang te rom le tang man yo ban thit jaka ki jaka ro tip trong no jaka ban ni thit ta shwe ki bun ki jaka ba ai rom dak mayu kata ngin dan jing tu na jing sen ya ni ba To. Ti nomor ba ni pai nak ni PAL, makanya kesenjuk kan basnong ki ombak kila ai PAL. Ya ka sarkar jala wat ya ka municipal di kamtang ro ya ka Jantia Hills atau Mas Cikonsel, tapi rupi day dolar tu. Ti ke Jantia Hills entah ke jing tip, pia jing tip kumno, bakal lep kumno tan mak. Mostly nando ri poroswa desa council de body ba ni por maka ba ai ke jaka council ke bon jaka mo tiga ai jaka tang ban implement hi kan ni kam ngade ga ke municipal ke ban simi base ni yang breu ni yo dan mata ke lep berserta ke agreement belum masuk aku tahi teman-teman kan ni ngai ba ke isu mentah ban snai ke jaka ban yoi ke jaka lai council lai kibreu lai kadai tapat kamram jong komen gan ban snai ke jaka la dengan ngat skam hi la ki komen kan le ibu bahas snai jaka pen i de kam ta la ka pen i de kam adi show some ayu dan mentah menu hi bom ayu the first instance le kan dia kan yang te po ga te jaka lupa Two small thing. In the meantime, but set up persuai ke ba long fully as per ke juk pementaman you mau recycling everything sorting and everything dalam itu. Kita tahu kan dari ban hat ka por ba susah sekemat pan. Teman-teman kan solve dengan problem teman-teman. Ti nomor ba ni tikinyot gila shubu sa ta ya kemat DC office. Ni ya kemat juga yo tmai ni ki kemat jong tu Thomas atau Thomas John College. Tila lagi ni kinyo kedang desa tu mereka jing i jopi. Jing i jangan kalau bermal mentah. Kadang keren begitu di beliau orang baru sini. Marbi i tu marang tu kaya jen Thomas lesine si yo tmai jing i kini cegari kiyo. Bun ki gede gini do siang do mesi do use tu. Te uskan yang wanang tu dan situ dan por mentah ada ke por baliur por ship kalau nggak paham kalau nggak even kini pandemic lo pimla tip teman very risky yang baru ni season ship ni lagi entah kata kalau cuma lagi dan kami ban buat dan nanti dengan scam saya dengan government itu kemudian nanti show dengan scam harga bor dan borom yang kan boleh ikut ini try ban solve ini problem. Malaysia ni ahal ni government. Ban kita mari beri misalnya asu yaki. Mendai bagi beri maja kan, mendai bagi beri misalnya. Ya kata ni. Telah pipai mata government, MLA jong piru dan lah government. Ba wailan, no, celah ibu day MLA jong pi ni juai di runa government. Te, kayak kecing i jong i, USA ba i ha komen lagi, kawang hai i ba yo. Okay. Tapi beri waktu ke poro, lah ekran gini sunjuk, lah ailat kita nanti senang tel yang kerja itu senang, kila live naik, kila ai poro kila live naik ban, tu live naik berhang ni, tu wat jaka tu pensna lagi, hak tu poro kilam lagi, kilam dah ban lagi, dan bagi layu, mentapat hak ini poro tu layan poro 4 dan bagi lagi itu, ha? Tanya kata ka pensna itu acquire itu kalan lani purchase kalan ro kimpada. Kalau time taking process tip interest kalau interest tu kanu interest ni. Ta kata ingin bagi kita kibre lah elat.
to ngin ai por pi bread hang ni temporary status kan yun nai dan ki snong man offer mentar natip saar nai lai nai at least pan solve ye baki di bikila long baki ji ing tham ni ga jing ja tu kan re mat the steps on government but kalong too slow ta but you show something can show that you mean business kan mundai show that you mean ban shui kran ban shui ayu te kata kan i ba kan ni ga jing ja nang ni je health joy nang ni kan ni kan alit ye kan ni mundai tang ha ni ngai itu shalom sudo sekeleng-keleng penwat jaka mas martin thamai ro kala afek tadi semar dan ibni dah kam sale Tim ta ka jawai mo kan ngai ka de sebelum kong ngini ba ki ba ki tu tike ke jing i kum MDC ka thai nomor ba ki tu kino chong dukan ki ong ba mata ki nak kham tang khadu ka tali ki dukan nomor ku la poi hadu jeng kham tim tangi to ka snong ro mata kan khang snong no la da dang bateng tu tike ke jing i jum pi MDC kan kata ane mi kino bela kan kata ane mi ka yau ka hat ye this from the small issue if you know starting the small issue we will solve it there and then kan ni escalate hadu kan ta tementa kelak kata ya kuat kia kelak kata ya kamai gaji ibreu kelak hang ni yau gi han kelak sang kata ya ke yang gi ibreu the small issue ini bila it should be solved there and then hakapor ba ai section 144 di magistrate hantai ke Jakarta kalam tare kam de kabor yang government kalam use kam ni tu kata kan ni bikin but panlait hantai panlait berat tu kaporo oh gini kalam tare kam makanya bukan government kada kalam tare kam takan ni ka pen i ka penduna ya jing sanya akan ni ka jing long ni government te kata daw teman-teman happy ban nga penpau yang semua sunjuk ke alai jaga pian tekan ni try right way nomor makin up hagani government pentong insas ayu la kerana assembly untuk la sedang kerana assembly tam-tam kami la khat kan next day pun apel pun ka negosiasi tekan ni ka sulung memulung kam kai mundan serious effort mundan serious effort bagi put kan hangno begin ayu acquire cum jaka put everything in place tentang tate at least show some starting year kam macam ada yang yakin ki khabai ikran ni baki nongelam juga sanjok yung ba habak le prasya ban kendo yung minister mo ba snya balang bade minister juga urban yung tre bane kendo try ke ka kadaw ra ba minister tre bane kendo ikino konser sendong dupi na cuai tate ngar mo puyo ubon kam ne yo tre kendo ngar mo tibay kata mo minister yo ubon kam ta andre ko ba kaba ngayo ihi observe kadai gibreu tang na saban pembedi nila aban ong kita kata kadai gibreu kitip intention yang motif jong no kitip intention yang motif jong we gibreu kang no ga jaka bingi wat manta ga jaka ban shortlist jong no ga jaka kani ga penduk jingshanya gibreu ni kadai lagi scout lelak bahasa dengan orang kami gibreu dengan ni jingshanya jong ki jingshanya kalian deh penpa atau ai ni juga ngin sina benha andai menta gimana gibreu kimshanya so tanya minister tadi kata jing kali jong ki yo por kamu tip mo ya kata tang bagani isu ko bapen iro ba umrat interest ini tolong interest de ban kani problem ni mong ban solve tang we breu tang minister ne tang lagi di officers ne andai kanu kami gani ka bin wolf ye stong ka tao hidong isnong ni dai ban solve ka collectively de ka betre lang ka jo ko te kata hai trai ka ban kam ban ni kendo song ong hang no ni le kata ban kam te da kini kwa ban ni kendo trai ban ni kendo pat belum trai ban ya solve lang ni problem Tikum tum ni lagi wa ban ikran ban iba Andrew Sulai ting setenan ba hakapor ba long siam ba Andrew Sulai la yo ban ya soy ya ka MOU bat ka municipal tam pen bahaya te ke jaka bret nyu hamen ke jai te hendrai tim nak ka daw ba den ban dream long shu kumsi am te hendrai ka jing dai ba kata ka GHDC ba municipal kan do ba pen ba jok te ka time ki persya amar ba ka jing bret patha te hendrai ni setenan ba ka jing batai jo i ba lemba ba i batai ba pen ba kim shania shu ya kan eksorkar ba kim lawan le bahaya te kan ke jai te ngit kam ba kamen ru ba lengba gaji ujar PL po high court bagi besar kan sayo
ban bisa ban akhirnya kadal bangga ban berarti kini kinyut ban indon jikerman bang ba kajing ban kilang baro kajing trilang baro ban MBC ban kini kemat MLA ban kipen ba baro indon kerman kisan kasni ngila ban berat kini kinyut ban marak mai kut subah ne sor jawai ban yo ban shongsuk chongsan baro ki bawan dia ban hat ban kamtam ne kerpang ki basong besar na jawai kublai kerpang pi ban ro por sapi ban kerpang ya pi pai ba ki ba kesana kasih jungi nusa hima in second dupat hakawe kapor hakawe per kuba kublai shiba